حسکردنا دیلانê di dîroka Kurdî de cihek xwe taybet digire û dema ku oldarî di nav milletan de dest pê kir, rêbendî li pêşiya dîlanê hate dayîn. Milletê Kurd jî nikarîbû bê dîlanê bijî. Loma dîlana rasterast got dihate bilavkirin bîlota feqehan li dar dixist. Li kampa Dara Şikranê jî komeke bi navê Zimbil Firoş vê dîlanê zindî dike. وقتی کو آلیه اولی هاتن و جف جدا کرنا جن و میر هاتا کرن دوی جاردی وگران دیتن کو چاره سری د وگراندنا دیلانا راست و راست دیا دیلانا راست و راست هاتا چه کرن بیلوته فقه دا تحديدا از دکارن بیند وگره پیشیا 600 سالی جبر دم سردم مدرسه سور دبو. دیلانا بازنایی سردما کوای هسنکار di nava milletê Kurd de hate belavkirin. Dema ku ezdeha kuşt û milletê Kurd agirê azadiyê dada û li dora wê dîlan kir. طبعا الديلانا هاجر بي ديلانا حلقي ديلانا حلقي كنت دس فكر جي اولياء بشريتي دو وقتي طريقك دكشتن داتاني سرا اجر دورا اجر احتفال ذكرن حتى جو جهه بالنسبه لجمع كردار جهه كواحدات وقتي جو مثلا او طاقيه هان كشتن اجر بيخصن بو شاهي وجوان دورا اجر وبشتي بون حلقات موسمي هريه هبو موسمي دانكوتي هبو. از قالك كيف خوشم حضارتي ماي كردي نهاد في مستقبلي مدى وقرها اف حضارتي ماي كردي فلكلوري ماي كردي هدا ميغو هبي بابو كلمه حمود سيرفي فلكلوري رابونا امشي تخوازين جيلي ماي ينها وك في سنين مراهقه حمو بعلم النبي فلكلوري ماي كردي لروج آبای کردستان ملت رقصن جور بجور دا آهنگو چالاکیان خدا لدار دخه وکا دیلانا کرمانجی هورزی دگاوی کوچری و هن دیلانین دن. الکلور کانیا زیرانا وافخورتو کچهانه جی گو تمنه وانا نبیتری 20 سالانه دیلان و فلکلورا کردی گو عمری وینا بیتر جی 600 سالیه جین دکن و لدار دخن. دلخواز بهلوی روداو كامبا